بھی قبول ہاں او مجھا پری پیارا پوٹیاں جو روزہ رکھ جائیں اے رات جو تراویح بھی پڑھ جائیں رب توفیق دے تو صلاۃ التسبیح بھی جائیں تہجد بھی پڑھ جائیں. ہاں دنیا جا کم گھٹائے جو دنیا جو مشغولیوں دنیا جا جی کھیٹنا ہے انہوں کے تھوڑو کم گھٹاयो اے او ٹائم کڈھو رب جی عبادت جے. ہاں مجھے سونے سردار فرمایو مدینے والے سائیں فرمایو تے جن مل رات جو رمضان جی رات پانو ستو پیو کروٹوں مٹائے تو پاسا بدلائے تو ایکڑو ملائکہ چے چوندو تھس او اللہ جا بانا اٹھی رب جی عبادت کر. پو جن مل اٹھندو بستر چھڈیندو تے بستر میں دعا نکلندی او مجا مولا جے تجھے بانے پنجے نرم بستر کے چھڈے پنجے آرام کے چھڈے عبادت کے اختیار کیوا اے مجا مولا تو نے کہ جنت جا لباس جنت جو پوشاکوں عطا کجائے. جڑی مل مانو ونی کورے میں ہتھ وجھے تو وضو جے لا پانی کھڑا تو وہ کورے میں آواز ایندو اے مجا مولا ہن بانے کے جنت جا اباریک جنت جا وہ سونا تھا عطا فرمائے جائے. جڑی مل مانو وضو جے لا پانی بھری دعا تے پانی دعا کندو مجا مولا ہن کے کوثر اے تسنیم جو جنت وارو پانی پیار جا کوثر اے سلسبیل چشمہ جنت جا انہن جو پانی پیار جائیں سے اے مجا مولا ہن کے مٹھے محمد کریم جے پاک ہتھن سا کوثر جو پیالو پیار جائے. جری مل مسلے تے چے بیندو تو انہیں مسلے مجا انہیں زمین مجا آواز دعا مجا مولا قیامت جے دہاڑے میں ان کے پلس رات سا پیر ترکن کھا بچائے جائے سلامتی سا اکارے پار پہنچائے جائے. اے جری مل بانو تہجد جے لائے اللہ اکبر چئی نماز میں مشغول تھیندو تے رب جی رحمت بانے دے متوجہ تھیندی جری مل نماز پڑھی دنگو کندو دعا جا ہتھ کھڑندو رب فرمائیندو پانا گھر تے ڈیائیں چو تے بدھائیں چھا کھپئی گھر تے کیائیں. ہاں جن میں نماز پڑھی دنگ کندو رب فرمائیندو تو ملائکو تو شاہد تھیو مو پنجے بانے کے بخش. ہاں سبحان اللہ. او مجھا پری پیارا پر رمضان جو پہریوں ڈہو رحمتا چھا بیو ڈہو مغفرتا پیوں ڈہو دوزخ جی باہ کھا چھوٹکارو مجھا دوستو انہیں رمضان جے مہینے میں ہکڑی رب ایڑی رات لکائے چھڑیا جو وہ ہکڑی رات 1000 مہینن کا بھلیا. رب تو فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. بے شک اساں قرآن کے شان واری قدر واری رات میں نازل کیو تو کہ کیڑی خبر تے قدر واری رات چاہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر و قدر واری ہکڑی رات 1000 مہینن کا ودھیک بھلیا. تنزل الملائکہ انہیں میں اللہ جا ملائکہ نازل تھیندا انہیں رات میں والروح اے روح الامین جبریل امین بھی نازل تھیندو سبحان اللہ. تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر
سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ ملائک یہ روح الامین اللہ جے طرفاں حکمن تحت نازل تھیندا آہن ۽ اها رات پرہ پھٹن تائیں سلامتی واری ہوندی آ. ال سمجھو ہاں پو جے کرے پہری کا وٹی ٹری تائیں کو مانو تلاش کرے تو ضرور یا رات ملی ویندس. یہ نہ چیبو تو 21 یا 25 یا 27 مقرر کرے اللہ ان کے حبیب نے ڈنی ہے. پورے مہینے رمضان میں پھرندی ہے کدے پہرے میں ڈہے میں کدے وچے ڈہے میں کدے آخری ڈہے میں. پر جیکو مانو گولی دو من جہد وجد جیکو کوشش کندو ضرور ان سے مہربانی تھیندی. ہاں لوچن سے لہن جیکے لوچیندا ہے نے وہ لہندا ہے. ہاں وہ مجھا پری پیارا پو رمضان جے پوئیں دہے جے اندر اعتکاف وہن بھی مجھے سونے سردار جی سنتا. جے کو اعتکاف تو وہی ہکڑے ڈیئں جو اعتکاف رب جے رضا جے خاطر ہکڑے ڈیئں جو اعتکاف وہے تا جہنم کھاں ربو نے کے 3 خندقوں پرے کرے چھڑے تو. ہکڑی خندق اتری وڈی آ جے زمین آسمان جے وچ میں مفاصلو اب زمین آسمان جے وچ میں 500 سال جو مفاصلو ایڑیوں 3 خندقوں منا 1500 سال دوزخ جی باہ کا پرے تھی وئی. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمایا تو مکو دعا کرو. مدینے والے سائیں فرمایا تو رب کہاں دعا کرو تو مولا مکھے جنت عطا کریں جہنم دے عذاب کا بچا. جنت دے جہنم دے عذاب کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاکید فرمایا ہوا تو رمضان دے مہینے میں یہ دعا ضرور کرو مولا جنت عطا کرے مکھے جہنم دے عذاب کا. پڑھے پڑھو چاچو تو بتا کہ اساں کے جہنم کو ڈجی کونے کو نبی روندا ویا ولی روندا ویا چاچے جی دل گردے کے سلام. جدو ماں ڈجائی کون تو جہنم کا بروچا سی خدا کوئی خیر کرے پیو. وہ مجھا پری پیارا اللہ جا برگزیدہ بانا اولیاء صلحاء اللہ جا مقبول بانا ساری زندگی روندا ویا تو مولا جہنم جے عذاب کھا بچائے جائے. اے حبیب کریمن حکم ڈنو وا تو رمضان جے مہینے میں دعا گھرو تو مجھا مولا مکھے جہنم جے عذاب کھا بچائے. جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محبت سانچو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. وہ مجھا پری پیارا رمضان دے مہینے میں جے کو مانو تلاش کرے تو رب انہیں کہ یا قدر واری رات ضرور نصیب کندو. اے پو رمضان جے پوئیں ڈہے میں خصوصاً رب العالمین پوئیں ڈہے میں نے رات کے اکثر کرے پوئیں ڈہے میں لدھی ویا. او مجھا پری پیارا جیکنے کو مانو اعتکاف میں وہے تا ایو بانو جن رب جو مہمان بنیوا. ہاں اج کل ایکڑو لفظ مشہور تھی ویا خاص کرے سیاستدانن مشہور کیو دھرنو دھرنو ہنو. اب اسا دھرنو دانو روڈ بلاک کرے دھرنو ہنی بیٹھا دھرنو ہنی بیٹھا اب نہ اٹھنداسیں جیسی مطالبہ پورا نہ کندا. ہاں بلا تشبیہ بلا مثال ماں تو چواں تے ایو جکو مانو وہے تو نا مسجد میں اعتکاف میں جن خدا دے در تے دھرنو ہنی بیٹھو. ہاں مجھا مولا ہانے دے نہ مکے. ہاں ارے ہیڈے سخی جے در تے جکو دھرنو ہنی وہے تو مطالبہ ان جا قبول تھیندا کہ نہ کون تھیندا. ہاں
مطالبہ آہن بھی کیڑا اساں جے مطالبن جی حیثیت بھی کیڑی آ کو چوندو مجھا مولا مکھے جنت دے جنت اساں جیلا تو وڈی شے پر رب جے کیا کیڑی وڈی گال اساں چوندا جی مولا جہنم کا بچا اساں جیلا جہنم وڈی گال پر رب جے کیا کیڑی وڈی گال ہاں بھلا جے کنے تو کھڑی چویں تے مولا مکھے پاکستان جو صدر کر سیٹ خالی دیا مجرم جھڑے ویو کھڑی تو گھر گھری صدارت تو جیلا صدارت وڈی شے رب جے کیا کا گال کونے ہاں بھلا جے رب کا گھری اے سچی دل سان دھرڑو ہنی وہی تے رب اهڙو ہی آهي رب اهڙو ہی آهي اللہ اهڙو ہی آهي ہاں رب جی رحمت میں کیڑی کھوٹ آ وڈے کھا وڈی شے گھرن میں آر نہ کيو ته هيڏي وڏي شے کیئن رب کا گھرا ننڍڙے کھا ننڍڙي شے گھرن میں به عيب نہ سمجھو ته خسيس شے يا رب کا کیئن گھرا کنے جو لون کھٹی ونے رب کا گھرو رب ڏيندو هلندے وات تے جُتي جي کہي چھجي پوي چو رب مجھے جُتي چھجي پيا تے رب ڏيندو وڈے کا وڈی شے درکار ہوجي رب کا گھرن میں آر نہ کر عیب نہ سمجھ رب کریم آ جيڪڏهن یہ نہ ته رب چھا جو آ کون سمجھو ہاں جے گھروں سو نہ جے ته رب چھا جو آ ہاں او مجھا پری پیارا بانے جو کما گھرن پر اساں کے گھرن ڈائے بچے نا گھرن ڈائے بچے نا گھروں تھا بک ہتے جھلیوں ویٹھایوں او دل وری دل اساں جی جيڪا ہے سا ہوا وری بدر کو پاڑ سمجھے ہاں بک ہتے جھلیوں ویٹھایوں دل ہوڑے گشت کندی دے دعا بهڙي قبول پوندی دل جے یقین سا دل کے حاضر کرے پکی پختی دل میں نیت ایا کر یہ یقین رکھ تو ماں جے کی چواں تو مجھو رب بدھے تو قبول کرے تو پوڈس طرف جے تو یا نہ تو جی چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رمضان جو مہینوں خیرات جو مہینوں آ مجھا سونا حبیب مدینے وارا سائیں سخی ڳالهايو پر جیڑی مل رمضان جو مہینوں ایندو ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سخاوت کندا ہا جے تیز ہوا طوفان گھلندا ہیں ہر شے کے اڈارے کھڑی ویندا ہیں ہاں طوفان اچے نے کک پن پیو جے بی سگندو اڈارے کھڑی ویندس نا مدینے وارا سائیں بھی یہ خیرات کندا ہا جا شے ایندی خدا دے رستے میں خیرات کری چلی ہاں رب بھی سخی مدینے وارو سائیں بھی سخی بے خبر سخی جا امتی تو بھی سخی تھیندے یا بخیل تھیندے ہاں سخی تھیندے یا بخیل تھیندے سخی تھیندے نا ہاں بھلا پیو نہ تے پنجے گھر وارن کے سٹھو تام کرے کھارائے جائے سٹھو لازم تام جتری رب توفیق ڏنی آ سٹھو تام وٹھ بھلا عام چاور فارم کھائیندو ہی رمضان میں سکدا سی ہاں ہوں جے کڈہیں دال مانی کھائیندو ہی رمضان میں ککڑ ہی چھلو تو دل سچی کرے رب چھلو کھارائے تو رب تے کیا دیر کونے چیزی مہنگائی تھی وئی آ کتھوں ایندو مہنگائی رب کئی نہ کو مشرف نہ کو زرداری اگھئی گپ سب رب جے وس ہوندا ہے
مدینے دا واپاری آیا یا رسول اللہ اسان دے مدینے دا اگ متھے تھی ویا ہیں تواں واپاری آیا سی اساں کے اگ مقرر کرے دیو پر فرمایا او کم ما کدے بھی نہ کندس اگ مجھے رب دے وس میں آہن رب اگن کے چاڑیندو بھی آئے لاہیندو بھی آئے ماں محمد کریم کدے بھی بازار مدینے دی منڈی دا اگ مقرر کون کندس تو جو کھوٹو جو ہی دا گب تنے چڑھی ویا ہے تو سچو تھی رب جو در وٹھ رب تو ہر شے میں سستائی آنے دی دو ہاں نیت سچی ہوجے انا عند ظن عبدی بی ماں رب بانے جے گمان وٹا ہوندو ہے جیڑو منہ میں گمان رکھندو ماں اوڑو روزی بیندو سا جے چوندو دا رب کھارائیندو بدال تو پو ملندی بدال بلا جے چوندے تے رب مکھے چھیلو کھارائیندو ککڑ کھارائیندو تے پو رب اوہو کھارائیندو جیڑی نیت تیڑی مراد گال سمجھو تھا پنجے گھر وارن تے کشادگی سا خرچ کر سٹھو تام وٹھی پان بھی کھا بچن کے بھی کھرائے ائی رب جے رستے میں خیرات بھی کر سائیں فرمائن تھا جے کو کہ روزے دار کے روزو رکھائیں دعا یا روزو کھولائیں دعا انہیں کے بھی روزے رکھن وارے جترو ثواب ملن دعا صحابن چو یا رسول اللہ اساما ہر ایک وٹ اتری پہنچنائیں جو روزہ رکھائیوں دن کے روزہ کھولائیوں پان فرمائیوں تا کھجور جی گڑی تے یا کھیر جی لپتے کہ روزو رکھائیں یا روزو کھولائیں تنیب تو کہ رب اترو ہی روزے دار جترو ثواب دیندو وہ مجھے اپنی پیارا رمضان میں کھڑی خیرات کر روزے دارن کے روزو رکھائے کھولائے پر گھنو کرے سانجا موکلی نہ مسجد دے مسجد میری ملن کے خدا کا سانجہ دی سٹھو تا محجرے میں چورے کے اشاروں کرتا اکثر کرے رمضان میں وری مانیت ملن جی ویڑ بھی تھی دیا خدا جا پانا خدا کا ڈجو یہ مانن مانی موکلی عادت ہاں گرجی مانن سا کھاؤ نا تمہاں کے سٹھی شے بنے دی بین مانن کے سٹھی نتی بنے جا ملا سدھرے تو ملک سدھری پڑے جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سائیں فرمائن تھا جکا عورت رمضان جا روزہ بھی رکھے تھی اے روزے دارن جیلا سحری اے افطاری جو انتظام کرے تھی بیچاری سویل اٹھیا ننڈر پنی پھٹائے کرے چلے تپائیں مانی پچائیں روزے دارن جے لائے سہری جو انتظام کئیں شام جو پان بھی روزے دارا گرمی میں کاڑھے میں بیچاری ٹپاری دے وقت میں باہ پارے ہنے باہ تے وہی مانیوں پچائے تھی پئی روزے دارن جے افطاری جو انتظام کرے تھی پئی مدینے والے سائیں فرمایو تو یہ عورت کیا مجد آڑے میں بی بی مریم آئی بی بی آسیہ سا گد جنت میں ہوندی مردن کے ہکڑے رمضان جو ثواب عورتن کے بن رمضان جو ثواب گال سمجھو شرعی عذر چیز رمضان جا روزہ جے کے رکھیں ڈارے جیوے سے ہانے بری شوال میں روزہ رکھے تھی وہ عذر وارا روزہ ورائے رکھے تھی پئی تو رب العالمین جل شانو ہتے برمضان جو ثواب شوال میں رکھے ذوالقعدہ میں رکھے ذوالحج میں رکھے تو انہن مہینن میں بے ساگو رمضان وارو ثواب دیند سے بخیل نہ تھے ادی بھین بخیل نہ تھے مرسے دے کاوڑی بیٹھی آدھے بھینا رلیا تجھا ہترا مہمان کتھوں میں کھڑایا سائیں فرمائن تھا جے عورت
त मानी पचाए मेहमान के खाराइया क्या मजरियारे में उन्हें मानी जी खैरात जे सदके वा पचाइण वारी बि जन्नत में मालिक घर धणी ख़र्च करण वारो उहो बि जन्नत में पर खणी खाराइण वारो बि जन्नत में हाँ खाराइण वारो ये कजे रमजान में रखाइजे रोज़ा हाँ मेहमानन के खाराए जेल के संदरो बधी मेहमानन जी खिदमत में बीठो आ रोजेदारन के रोजो रखाए तो रोजो खोलाए तो क्या मजरियारे में इहो बि जन्नत जो हकदार सही बी खैरात त बी भली पर मानी जो मट बी खैरात ना मानी जेड़ी बी का भली खैरात थी न थी सही हाँ वो बादशाह पे ऐलान कयो तो को खैरात न करे खैरात कंदो तो मां बाहूं वठाए छॾींदो मां शहर मां बि निकारी ॾेई छॾींदो मां ज़ालिम बादशाह काफर जाबिर बादशाह ऐलान थी वियो माण्हुनि खैरात ॾियण बंदि करे छॾी मुंहिंजा दोस्तो हिकिड़ो मंगतो आहे वीचारो साहिल आहे कंहिं दर ते अचे सदा हयईं अबा मां मिसकीन आहियां मानी गभो खारायो माई घर दयाणी चयो फकीर ऐलान कोन ॿुधो अथई जा बादशाह ऐलान कयो आहे त खैरात न कयो जेको खैरात कंदो हुन जूं ॿाहूं बि वढ बियूं शहर खां बि धिके ॿाहिरि कबुस फकीर चयो अम्मा दुनिया जो बादशाह चवे तो खैरात न कयो पर बादशाह जो बादशाह तो चवे त खैरात कयो अम्मा हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी हिन बादशाह जो चयो मञी या रब जो फरमान मञी माई ख़ुदा जे खौफ वारी हुई जे बी फकीर रब जो नालो ख़ाली न मोटाईंदसि ब मानियूं वञी खणी आई फकीर खे ॾिनई खाई दुआ कंदो हलियो वियो बादशाह खे वञी चौकीदारनि ॿुधायोसीं फलाणी औरत ब मानियूं खैरात कयो बादशाह घुरायोसि हा तो खैरात कई अचे हा मूं कई हुकुम ॾिनई जलाद खे त ॿई ॿाहूं वठीसि मुंहिंजे शहर मां बि धिके ॿाहिरि कढोसि जेॾी महिल ग़रीब जूं ॿई ॿाहूं वठिजी वियूं ऐं शहर मां बि ॿाहिरि कढियऊंसि हिकिड़ो बचड़ो नंढड़ो हुयुसि उहो कुल्हड़े ते विहारी कच्छ ते खणे ॿाह हुजे त कच्छ ते सहारो ॾेई खणे कुल्हे ते विहारी बचड़े जा हथ वठी पंहिंजे मथे में झलायई घर खां निकिती नहर जो किनारो ॾेयूं वञे पई हलंदे हलंदे वञे त वञे काॾे घर बि वियो ॿाहूं बि वढिजी वियूं अल्लाह अकबर मुंहिंजा दोस्तो उञ लॻसि पाणी जी प्यास लॻी आहे हाणे हथ कोननि जो बुक झले पाणी पीए वेचारी हीअं निवड़ी हीअं वात सां पाणी पीअण जे लाइ झुकी आहे त कुल्हे वारो बचड़ो भुञी दरिया में किरियो उहो बि उॾी वियो ओॾी महिल मथे नेण निमाणा खणी अखड़ियूं निमाणियूं खणी दाह थी करे ए मुंहिंजा मौला तो फरमायो इन रहमत अल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन रब जी रहमत नेकी करण वारनि जे तमाम वेझी हूंदी आहे ए मुंहिंजा मालिक करीम उहा तुंहिंजी रहमत भला किथे आहे मूं न्याणी मूं निमाणी मूं बांगड़ी जी कॾहिं मदद कंदे ए मुंहिंजा मौला मुंहिंजी बाह वठिजी वई मुंहिंजो बच्चो लुढ़ी वियो घर खां बेघर थी वियसि ए मुंहिंजा मौला जे अॼु मदद न कंदे त भला कॾहिं मदद कंदे बसर जी दाह करण ऐं परियों ॿ भले घोड़े जा सवार ज़ाहिर थिया डोड़ंदा आया घोड़ा डोड़ाईंदा हिकिड़ो जो लथो त घोड़े ताई पुल्लो हई त वो ॿुॾल बच्चो खणी सलामत किनारे ते आयो ॿियो जो लथो त उन जे वढियल ॿाहुनि खे हथ फेराई त ॿई ॿाहूं सलामत थी वियूं अमा हाणे मोट पंहिंजे घर वापसि वञो बादशाह ज़ालिम जो ख़तम थी अबा
پٹ تواں کیر آیو نبی آیو ولی آیو صدیق آیو جن آیو ملائک آیو کہ یا عالم ارواح رجال الغیب آیو کیر آیو تواں مجھے مدد کیا آیو کیر چون تھا او اماں اساں تجوں اوے بمانیوں آیوں جے کہ فقیر کے خیرات میں ڈنیوں ہوئے ودا وہ رمضان میں خیرات جائیں غریبن کے روزہ رکھا جائیں روزہ کھلائے جائیں پنجی کمائی کے 11 مہینہ کمایو تھی ہنے انہیں کے رمضان میں خرچ کر طرف تو کے انجا ودھائیں دو جن زکات ادا نہ کیا سے رمضان میں ادا کجو وہ مجھا پری پیارا جیکنے خیرات کریں تو بہترین موقع رمضان جو مہینوں تھی رمضان جو مہینوں قرآن جو مہینوں آ تلاوت جو مہینوں آ جڑے رمضان جو مہینوں تھی دو تو جبریل سدرات لہی دو مجھے دل پر محمد کریم سوئی قرآن جو دور کندو ہوئے جبریل قرآن پڑھندو مدینے والو میر بدھندو وری حضور پڑھندا تو جبریل بدھندو ہوئے یہ اب سنت ادا کجو ہاں یہ اب سنت ادا کجو بجنا وہی ایکڑو قرآن پڑھے بیو بدھے وری بیو پڑھے ہو بدھے یہ اب مدینے والے سائیں جی سنت سبحان اللہ وہ مجھا پری پیارا رمضان جو مہینوں قرآن جو مہینوں تلاوت جو مہینوں آ ان مہینے کے اندر اللہ جا بانا بیا کم بیوں مشغولیوں چھڑے کرے رمضان جے مہینے میں گھنی قرآن جی تلاوت کندا ہویا حضرت امام مالک سائیں جے بارے میں چے تو امام مالک فقہ مالکی جو امام جنہیں رمضان جو مہینو ایندو ہو نا تا بیو جکو درس دیندو درس بھی بند کندو جے فتوا نویسی کندو اوہ بھی بند کندو مانو فیصلن وارا ایندا اوہ بھی بند کندو بس جکو بھی ٹائم ہوندو سب قرآن جے دور میں مشغول تھیندو نچئی سبحان اللہ چھا کندو ہاں قرآن پڑھ جے رب توفیق جی تو روز 3 سپارہ قرآن جا پڑھ منا مہینے میں 3 ختمہ گل سمجھو بلا جے یہ نہ تو کریں ہر پر منہ جڑو ٹوٹری ہیں تو پو بلا گھٹ میں گھٹ ایکڑو سپارہ تو روز پڑھ نا مہینے میں 3 سپارہ پورا پڑھن دو ہاں اج ماں ہکڑی حدیث رٹھیا مسند احمد بن حنبل جی یہ کون بدھائیوس یہ کون بدھائیوس نہ یہ وعدو کرو عمل کندو تو پو بدھائیوس ہاں فائدو تو آن جو ہے مجھو نہ ہاں تو عمل کندو تو 10 ڈیڑھ جے کرے مکھے بلا سے اجر ڈیندو بدھایا سائیں فرمائن تھا تو جیکو مانو سورت اخلاص منا کلو والا 11 بھیرا تو پڑھے رب نے دلا جنت جی ماڑی تو ٹھائی سودو سستو آیا مہنگو 11 بھیرا کلو والا آدھ سورت پڑھے رب العالمین جل شانو نے دلا جنت میں ماڑی تو ٹھائی ائی مسند احمد بن حنبل حدیث آندیا محدثن چوت یہ حدیث سند جے اعتبار کا بالکل صحیح حدیث کو بھی شک کوئی شبہ نہ ہے مدینے والے میر جے زبان مبارک ما نکتل یہ لفظ ہاں انجا ہکڑو بیو ڈس بڈیندو سائیں اہڑو ڈس بڈیندو سائیں جو پڑھی نا تو تجھے ائیں جنت جے وچ میں بس ہکڑو سندھو باقی بچندو ہی گراٹ جو گراٹ ماں تو چواں جنت جے تجھے وچ میں بس سندھو کونے بس یہ چھاڑ کی سمجھ بدھایا ہاں سائیں دا فرمائن مدینے والے سائیں فرماؤ تو جیکو مانو ہر فرض نماز کھا پو چھا
فرض نماز کھان پو آیت الکرسی پڑھے تو ان مانو جے جنت جے وچ میں سندو صرف موت ہیڈو مرندو ہوڈو جنت میں داخل تھے. ہاں کیترو فرق آ موت جو بس ایڈو موت دے بھروسو آئے جا یہ تھا گل ہے جن تہاں کے اجا 20 سال جیرو رہنو ہے. ہاں جواب دیو نا موت دے بھروسو ہے کون ہے نا سائیں فرمائن تھا ہیڈو مرندو ہوڈو جنت میں داخل تھی. کیر جیکو ہر فرض نماز کھا پو آیت الکرسی پڑھے تو سائیں فرمائن تھا جیکو جمعے جے ڈی کہف سورت پڑھے چا کہف سورت پڑھے تو رب نے جے لائے کلو نور روشن تو کرے. ان جمعے کا ایندڑ جمعے تائیں پورو ہفتو انہیں تے نور خدا جو وسیع. ہاں وہ مجھا پری پیارا جے کدیں قرآن پڑھی تو رب تجھے قلب جو کٹوں لائیں تو تجھے سینے کے روشن کندو. اجر کھپئی قرآن پڑھ جنت کھپئی قرآن پڑھ. او مجادا قرض لاہن چاہی قرآن پڑھ. من شغلہ القرآن آتیتو افضل ما اوت السائلین. مدینے والے سائیں فرماؤ تو جن کے قرآن مشغول کیو آ گھرے میں نہ تھا دعا بھی نہ تھو گھرے قرآن دی تلاوت میں بیٹھو آ انہیں کے گھرن وارن کا ودھیک خیرات دیندس. رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھو. ہاں رمضان جو مہینو تربیت جو مہینو آ پنجے بچڑن جی تربیت کجائیں رگے تو نمازی نہ ہوج رگے تو روزے دار نہ ہوج پر پنجے بچن کے بھی روزے دار بنا جائیں. پنجے پٹن کے نیانن کے گھر دھیانی کے سبنی کے کوشش کجائیں تو اوے بھی رمضان ملائے دکھارن. گل سمجھو یہودی مری ویو جنت میں پہ گھومے. یہودی کافر مرن کا پو کہیں ڈٹھو تو جنت میں تو گھومے. ارے تو کافر یہودی تو جنت میں کیا حال یہ ہے تو رمضان جو مہینو ہو مجھے چھوکرو ننڈو سو نے پہ مانی کھا دی منہ چھوڑے کے لپاٹ ہیں چھوڑا تو خبر نہ ہے تو مسلمان جو مہینو رمضان جو مہینو پاک آئے ہوا تو سریا مانی تو کہیں رمضان جے احترام خاطر پٹر کے لپاٹ ہیں میں رمضان جی تعظیم خاطر پٹر کے لپاٹ ہیں میں جری مل مرا پیو رب العالمین مکھے کلمے جی دولت نصیب کلمو پڑھی مو آیا مرن کا پو رب مکھے جنت نصیب کرے چلی. اڑے بچڑے کے لپاٹ ہنے تو یہودی مسلمان تھی جنت جو حقدار تھے پر جے تو پنجے بچے کے نماز جو روزے جو تاکید تلقین کری قرآن پڑھن جی تاکید تنبیہ کری بے خبر تنجے لا کے جنت جا در کھلندا یا کون کھلندا پو یہ کنداو. ہاں یا کوشش کجو کھیرن کے بے چیجیں نصیحت کجیں بھاگ بھری تم نماز پڑھ سمجھی بلا جے ستی پئی آن تے ہی پانی جا چھنڈڑا ہنی منہ تے اتاری کھیرن اتھی سمجھی جے انہیں کہ تو ننڈر ماں اتاری تو اللہ تعالیٰ جل شانو ڈسی خوش تو تھی. ملائکن ستنی آسمان جے ملائکن کے گڑے فرمائے ڈسو مجھو بانو ہی بانی کیے ہی کبے کے نماز جلا اتھارن دا. ہاں ہے مہینو پنجے بچن کے بھی دیندار بنائن جی ہمت کجائیں کوشش کجائیں. یہ مہینو ایکڑو کورسا کورس پورو کئی تو انشاءاللہ 11 مہینہ انہیں جا اثر تو محسوس کرنے. رمضان صحیح طرح سا مومنن وانگر ملائے رب کریم انہیں جا اثرات پورو سال رب کریم تو گئے انہیں جا برکتوں دیکھا نہیں تو چو صلی اللہ علیہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رمضان جو مہینوں درود جو مہینوں من صلی علی مرتن واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا سائیں دا فرمائن تا ہکڑو بھیرو مجھے صلاة پڑی رب 10 بھیرا تو تے رحمتوں موکلیں دو رب جی رحمت کھپے یا نہ کھپے او مجاہدہ جے رمضان میں رب توفیق جئی تا گھنی صلاة پڑھ جائیں تسبیح تجھے ہتھ میں ہوجے ہتھ میں مانن کے دیکھارن جلا نا مانن سے سی جو فلان سی سبحان اللہ جے مانن جلا تسبیح کھئی جے مانن جلا عبادت کئی تو پو قیامت جے دیہاڑے میں رب فرمائندی ونی ثواب مانن کھا وٹھ جن کے راضی کرن جلا عبادت کئی ہوئی ونو اجر بھی انہن کا وٹھ منہ وٹ تجلا کو بھی اجر نہ ہے وبالست اے خواجہ برتو نماز کہ باپیش مردم گزاری دراز اے خواجہ یا نماز وبالا دیکھا مانن جے دیکھارن جلا ڈگھی نماز تو پڑی ڈگھا سجدہ تو کری تو مانون سن مانون کے عابد سدن یا نماز تجھے متھا وبال تھی ویندی ارے نماز پڑھی تو نیت ایا کر تو مجھو رب راضی تھے سجدو کری تو انہیں جلا تو رب راضی تھے روزو رکھی خیرات کری تسبیح پڑھی تلاوت کری نیت ایا ہو جیتا اللہ اللہ بزمین چو سجدہ کردم زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی ولی سگورو تو چوے ریاکار جنی من سجدو تو کرے مانن جے دیکھ ویکھ وارو زمین تے سجدو تو کرے تو زمین رڑک دیا تو او ریاکار مکھے پلیت بنائے چھڑی مانن جے دیکھ ویکھ وارو سجدو کرے تو مرا خراب کر دی تو بسجدے ریائی او مجادہ او فقیر جے کو کچھ کریں پنجے رب جے خاطر کر چو اللہ رمضان جو مہینوں ہمدردی جو مہینوں یہ جی ہمدردی روزے رکھن میں حکمت کیڑی ہے جی روزو رکھن بکھ کاٹن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بکھ جی درکار آ جا مانی کھاؤں یا نہ کھاؤں رب کے کیڑی ضرورت ہے بکھ کاٹن میں اصل میں راز بیو ہے بکھ کاٹ تو توکے خبر پے تو بکھ تھیندی چھاہے پو توکے قدر تھیندو انہن بکھارن جو جیکی ویچارڑا فاقا کٹن تھا یہ بکھا بے روزگاریا مہنگائیا تو ٹے وقت مانی تو کھائیں پر ان غریب جی تو کھے یادگیری بنائیں جن جے گھر میں تمن نہ تھیا ان مسکین جی تو کھے کا سدھ نائیں جن جے گھر میں جو چل گرم نہ تھیا جن تجھے گھر میں داغ پچے تھو انہیں جی سرحان تے پاڑے وارے غریب جے اکھن میں گوڑا وہی تھا چن پر تو کہ ایو حیا نہ تھو پوے تو ماں ببا ٹے ویلا تام کھاما تو پر پنجے پاڑے سری غریب جی سنبھال نہ لدم
ہے رمضان جو مہینو مواسات جو مہینو مواخات جو مہینو موالات جو مہینو ایک بے سا ہمدردی جو مہینو ایک بے جی غم گساری غم خواری جو مہینو بے جو حال بھائی بنجن جو مہینو ان مہینے میں مجھا پری پیارا جاچے دس تجھے پاڑے میں کو مسکین کو غریب کو منگتو تب بنا گھرن جے ہلی ونی انہیں جی مدد کر. گال سمجھ میں اچے تھی چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رمضان جو مہینو صلاۃ التسبیح جو مہینو وہ مبارک نماز صلاۃ التسبیح. مدینے والے سائیں جو چاچو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضا پیری میں مسلمان تھے. عرض کی مجھا محبوب تمہاں جو غلام آیا پر چاچو بایا رشتے میں چاچو بایا. سائیں فرمائن تھا ام ابی الام کا سن ابی چاچو بھی پیو جے آچار ہوں دو چاچو پیو جے مثل ہوں دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنجے چاچن جی وڈی عزت کندا ہویا. پو سبحان اللہ عرض کی تے صحیح ماں پیری میں مسلمان تھیو ہاں پیری میں مسلمان تھیو ہاں مجھے زندگی سجی ایئں گزری وئی. صحیح ہانے مکھی کا اہڑی عبادت دسیو جیکا ماں کیاں تو مجھے گزرل زندگی جو کفارو تھے اگتے وہ مکھے اجر نہیں ثواب بھلائی دے. سائیں فرمائش تو چاچا تو کہ اہڑی نماز تو دسیاں جے ایا نماز پڑھی تجھا اگیاں پویاں صغیرہ کبیرہ امدن خطن جانی وانی لک چھپ وارا ظاہر زور سب گناہ رب بخش چلی. پو یہ صلاۃ التسبیح جی نماز سکھائی. گال سمجھو تھا ہاں رب توفیق دے تو یہ نماز روزانو پڑھو. رمضان المبارک جے اندر روزانو رات جو رب توفیق دے تو رات جو پڑھو بلا جے رات جو نہ پڑھی سگیا ہو تو پو ڈیہں جو پڑھو. ٹے ٹائم مکروہ ہے کھڑا ہکڑو فجر جے فرض پڑھن کا پو فجر جی فرض سنت کا پو ویندے سج بری اچے کانو کھن نکری ان تائیں کا نماز کونے پڑھنی. بیو منجھند ٹاک پونے 12 بجے کھا وٹی تقریباً 12-20 منٹن تائیں 12 لگی 20 منٹن تائیں یہ منجھند ٹاک وارو ٹائم. ऐं 3 नंबर ते टे पारी जी नमाज पढ़ण खां पोइ वेंदे सिज जे टुबी ॾियण ताईं. इहे 3 वक़्त जेकी आहिनि से इन में का बि नमाज कोन्हे पढ़णी. बाक़ी ॿियो राति जा 24 कलाक अथव जेॾी महिल वणेव पिया नमाज़ूं पढ़ो. हाँ ऐं इन महीने जे अंदरि रब तौफ़ीक़ ॾिए त इशराक जी नमाज पढ़ो. इशराक सिज कानो कर निकिरी अचे 2 रकातूं या 4 रकातूं इशराक नमाज पढ़ो. इहो नफ़िल त रब तव्हांखे उम्रे जो सवाब ॾींदो. घणो सवाब? हाँ साईं हींअर उम्रो वञी 80,000 लॻो आहे. 80,000 उम्रो भला जे 2 रकातूं नफ़िल पढ़ी ऐं उम्रे जो सवाब घर वेठे मिलई सौदो सस्तो या महांगो? थधा थी विया आहियो भला? हाँ न न अञा निंड किथे आहे? ॻाल्हि सम्झो था बाबा. सुबुह जो हूअं ई सुम्हणो कोन्हे. सुबुह जो सिज उभरण खां अॻु में जेको सुम्हे थो त नौम सुबह ते तुम न उर रिज़्क़ सुबुह जी निंड रोज़ी खे रोके छॾींदी आहे. बीबी साहिण सैयदा फातिमा ज़हरा फरमायो त मां सारी राति इबादत कई नफ़िल पढ़िया पोइ थकिजी पियसि. फजर जीअं दाख़िल थियो न पढ़ी सुम्ही पियसि ऐं सिज उभरियो कोन हो. फजर पढ़ी सुम्ही पियसि त मदीने वारे साईं अचे उथारियो. कूमी या बुनैयत ए मुंहिंजी न्याणी ए मुंहिंजी बचड़ी उथी. कूमी फशहदी रिज़्क़ रब्बके ए मुंहिंजी बचड़ी उथी ए न्याणी उथी तुंहिंजो रब रोज़ी तक़सीम करे रहियो आहे. उथी पंहिंजो हिस्सो हासिल कर. ख़ातून अतहर खे
सैयदतुन निसाइल आलमीन खे, पंहिंजी बचड़ी खे, पंहिंजी न्याणी खे मदीने वारे साईं सुबुह जी निंड खां रोकियो। पुट फातिमा उथी, हे वक्त निंड जो नाहे, उथी पंहिंजे रब जी रोज़ी जेका रब तुंहिंजो तक़सीम करे थो पंहिंजो हिस्सो हासिल कर। समझो था, रब तौफीक ॾे इशराक जी नमाज पढ़ो, रब तौफीक ॾे तहजुद जी नमाज पढ़ो। अल्लाह साईं जल्ल शानु तव्हांखे तौफीक अता फरमाए त इन महीने जे अंदर जेतिरा घणा नफ़िल पढ़ंदो रब तव्हांखे पंहिंजे कुर्ब में वधीक अता ऐं सखा फरमाईंदो। हिन महीने जे अंदर, हिन मुबारक महीने जे अंदर मुझे सोने सरदार मदीने वारे ताजदार फरमायो, जेको रमजान जे महीने जे अंदर के मुश्किल ज़दे जी हिकड़ी मुश्किल हल करे रब ने जूं 70,000 हाजतूं पूरियूं कंदो। ॻाल्हि समझव? रमजान जे महीने में को कंहिंखे हिकिड़ो वॻो ख़ैरात थो करे, रब करीम उन खे 70,000 जन्नत जा वॻा अता कंदो। जेको माण्हू रमजान जे महीने में कंहिंखे जुती थो ख़ैरात में वठी ॾे, रब क़यामत जे ॾियारे उन खे पुलसरात तां सलामती सां उकारे पार पहुचाईंदो। पर जेकॾहिं रमज़ान जे महीने में तव्हां सां को ओणो हले, को गार ॾिए, को घटि वधि ॻाल्हाए त तव्हां हुनखे जवाब न ॾियो। हू चवे तव्हां चुप करे वञो। वरी तव्हांखे घटि वधि ॻाल्हाए चओ त इन्नी अमरुन साइल, मां रोज़ेदार आहियां। हू चवेव तव्हांखे घटि वधि ॻाल्हाए तव्हां वरंदी न ॾियो। हू चवनई तूं मच, हू चवनई तूं मच वातां वराए, अग अगराई जो करे खता सो खाए, पलव में पाई हलियो कीने वारो की न की। ॻाल्हि समझो था? हाँ, रुगे रोज़ो ईअं न रखो जो बस बुखो रखेव पाण खे, ज़ाल खां परे थियो, बाक़ी ॿिया सभु कम कंदा वञो। हिकिड़ा वरी छा कंदा, रोज़ो रखे वरी टीवीअ ते वेठा हूंदे। अड़े हे छा थो करे, रोज़े खे विंदरायां थो न, रोज़े खे विंदराए। टाइम से हाणे वॾो ॾींहुं आहे, 12-14 कलाक कीअं निबिरे। पोइ टीवी ते वेहंदो, 2-3 फिल्मूं ॾिसंदो, 3 कलाक जी हिकिड़ी। ॻाल्हि सम्झव? बाबा जीअं रोज़ो रखियो आहे न, अख जो बि रोज़ो थींदो आहे। अख जो रोज़ो इहो आहे जो बुरी नज़र खां अख खे बचाए। पेरनि जो रोज़ो इहो आहे जो बुरे पासे ॾे विख खणण खां पंहिंजे पेरनि खे बचाए। ज़बान जो रोज़ो इहो आहे जो पराई गिला न कर, गीबत न कर, कूड़ न ॻाल्हाए, कंहिं ते बोतान न ॿध, चुगलखोरी न कर, इहो तुंहिंजे ज़बान जो रोज़ो आहे। पेट जो रोज़ो इहो आहे जो हलाल खाधे ते रोज़ो रखो, हलाल ते रोज़ो इफ्तार कर। साईं फरमाइनि था, रुब साइमिन लैस लहू मिन सियामिही इल्लल अतश वल जूअ। घणा रोज़ेदार अहिड़ा आहिनि जिन खे रोज़े मंझां बुख ऐं उञ खां सवाइ ॿियो कुझु न मिलंदो आहे। रोज़ो रखियईं पर पोइ इहे कम वरी साॻा कंदो हुते, बुख ऐं उञ मिलंदसि, ॿियो कुझु न। कम मिन काइमिन लैस लहू मिन क़ियामिही इल्ल सहरे। साईं फरमाइनि था, घणा रातियुनि जे जागण वारा अहिड़ा आहिनि जिन खे जागण मंझां थक खां सवाइ ॿियो कुझु न मिलंदो आहे। हाँ, त हलाल रोज़ी ते रोज़ो रखो, हलाल ते अफ़्तार कयो, ऐं रोज़ो रखो त देर सां सहरी खाओ। ओ बस सिज यानी पिर फुटण खां थोरो अॻ में ताईं मानी खाओ। अफ़्तारी में वरी जल्दी कयो, सिज लही वञे पोइ देर न कयो, इंतज़ार न कयो। हाँ, तजीलुल अफ़्तार यानी अफ़्तारी में तकड़ करणु ऐं ताख़ीर सुहूर, इहा मदीने वारे साईं जी सुन्नत। सहरी देर सां कयो, अफ़्तारी जल्दी कयो।
یہ نہ تو پھر پھٹی ونے پو بھی پیو کھائیں یا اञा سج لٿو ہی نہ اگے ہی کھائڻ شروع کریں سج لہی ونے پو بھلی کھا پو دیر نہ کر سمجھو تھا وہ مجھا پری پیارا مجھے سونے سردار فرمایو مدینے والے تاجدار فرمایو تو صبح جو سحری جڑی مل کھائیندا آیو تو اللہ جا ملائک تواں تے رحمتوں وسائیندا ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین اللہ تعالی جل شانو ۽ انہیں جا ملائک انہن مانن تے رحمت تھا موکلن جيڪي سحری کندا آهن جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ مجھا دوستو مجھے رب پنج پاک کلام میں فرمایو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان وارو کتب علیکم الصیام تواں جے متھا روزہ رب لکھی چھڈیا ہیں روزہ تواں دے رب فرض کرے چھڈیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم جے تواں کا اگن امتن تے بھی رب روزہ فرض کیا ہویا مولا چھو روزہ فرض کیا تھی رب فرمایا لعلکم تتقون روزو رکھو تواں پک سا پرہیزگار متقی بن جی ویندو روزے رکھن سا مانو متقی پرہیزگار بن جی تو گال سمجھ میں آئی ہاں پر روزو رکھیں ائیں فطرو نہ ڏنئی گال سمجھو فطرو بھی ڏیڻو ہے فطرو نٿو ڏے تے ان جو روزو زمین ۽ آسمان جے وچ میں بلالی لڑکیو بیٹھو ہے سمجھو تا روزو نٿو ان جو قبولیت میں اچے جس تائیں فطرو نہ ڏیندے گھنا وری پنجو فطرو زال کے زال جو وری پاڻ وٺندا آٹومیٹک سودے بس سمجھو تا فطرو ڏیڻ واجب ہے مالدار جے مٿاں جے کے توفیق ہوجے بس سیر پکا پکا سیر مانا 2 کلوگرام انہیں کणڪ جا ڏے یا انہن جی رقم ڏے اساں جے امام ابو حنیفہ سائیں جے مذہب میں ان جی رقم ڏيڻ به جائز ہے ॿियनि टिनी इमामनि वटि उहा जिन्स ॾिबी या कणक ॾिए या चांवर ॾिए या खजूर ॾिए खजूर वरी उन खां ॿीणी आहे या उन्हनि खे जिन्स ॾियणी आहे पर असां वटि जिन्स ॾिए त बि जाइज़ आहे पैसा ॾिए त बि जाइज़ पंहिंजे तरफ़ां सगीर बच्चा पंहिंजा सगीर ॿार उन्हनि जी तरफ़ां बाना बानियूं हुजनि उन्हनि जी तरफ़ां फितरो ॾिबो बाक़ी जेको जवान बालग औलाद आहे घर वारी आ उहे पंहिंजे तरफ़ों पाण ॾींदियूं खेरण जो ॿार तव्हां ते कोन्हे सम्झो था हाँ बाक़ी जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू घर जो वॾो आहे कमाई सॼी हुनजे हथ में आहे पैसो ॾोकड़ ॿियनि पुटनि जी कमाई बि हुनजे हथ में आहे पोइ उहो जेकॾहिं सभिनी जे तरफ़ां ॾिए थो त जाइज़ ईद खां अॻु में ईद नमाज़ खां अॻु में फितरो कढण वाजिब आहे भला जेकॾहिं अॻु में न कढी सघियो आहे त ईद खां पोइ बि कढी सघे थो पर वधीक अजुर ऐं सवाब ईद खां अॻे जो वरी मुंहिंजा दोस्तो जेका ईद जी रात अथव सा वॾी भलायुनि वारी रात हूंदी आहे ईद वारी रात अल्लाह ताला जी ख़ुसूसी रहमत ख़ुसूसी बरकत वसंदी आहे ऐं रमज़ान जी आख़िरी जेका रात हूंदी आहे इहा बि सखा जी अता जी रात हूंदी आहे रमज़ान जी आख़िरी रात पोणो टियों थियो रमज़ान या टियों थियो जेका आख़िरी रात हूंदी आहे न साईं फरमाइनि था त पूरे रमज़ान जे महीने में जेतिरियूं रहमतूं ऐं बरकतूं वसियूं आहिनि ओतिरियूं रहमतूं ओतिरियूं बरकतूं ने हिकिड़ी रात में वसनि थियूं साहबनि चयो या रसूल अल्लाह पोइ इहा रात भला लैलतुल क़द्र त न आहे पाण फरमायो त मज़दूर खे मज़दूरी तॾहिं मिलंदी जॾहिं कमु पूरो कंदो न इहा मज़दूरी जी रात
مہینوں پورو رکھے روزہ دنگ کئی تراویوں پڑھی عبادتوں کئی نفل ادا کئی قائم سائم تھی گزاری ہانے یا اجرت مزدوری جی رات انہیں رات میں رب العالمین پنجے بانن تے عام عطا عام سخا کندو فقیرو اے فقیرو اے ذکر وارو اے اللہ اللہ کرن وارو اے باطن جے رستے میں وکھ ودھائن وارو ان رات جے اندر رمضان جی آخری رات جے اندر مجھے مدینے وارے سائیں جی دربار لگندیا مجھے سونے لجپال نبی جی دربار لگندیا ऐं विलायतुनि जी तक़सीम थींदी आहे के गौस पिया थियनि के कुतुब पिया थियनि के कलंदर पिया थियनि के औताद पिया थियनि के अबदाल पिया थियनि इहा राति वंडई विरासत जी राति हूंदी आहे हाँ पोइ इहा राति मल्हाइजो झोलड़ी झलजो त रब करीम वटूं ऐं मदीने वारे साईं वटूं ख़ैरात मिले क़बूल आहे क़बूल आहे हाणे इहो रमज़ान जो मुकम्मिल कोर्स तव्हांखे मूं अर्ज़ कयो समझो था इहो रमज़ान जो कोर्स तव्हांखे इहा सीडी मिलंदी हिन ई जलसे जी हिन ई महफ़िल में तव्हांजे मथां मां इहा ॻाल्हि ज़रूरी थो करार ॾियां त इहा सीडी वठो पंहिंजे घर में हलायो पंहिंजे बचड़नि खे हलायो पंहिंजे ॻोठ में केबल वारनि खे ॾियो त हलाइनि पंहिंजे सॼे ॻोठ में हली मुस्लमान ॿुधनि ॿियनि खे पैगाम मुहम्मदी पहुचे क़बूल आहे इहा ॻाल्हि हाँ रब करीम जल्ल शानो मुझो चवण तव्हां असांजो ॿुधण पंहिंजी बारगाह में क़बूल मंज़ूर फरमाए ऐं इंशा अल्लाह ताला रमज़ान में फ़कीर जी हाज़िरी हूंदी मदीने शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगी वई आहे सरकार जे दर जे हाज़िरी जी इजाज़त मिली वई आहे मां उते तव्हांजे लाइ दुआ घुरंदुसि तव्हां हिते फ़कीर जे लाइ दुआ घुरजो मुझे ला मुझे बचड़न जे ला मुझे भाइरन जे ला मुझे घराने जे ला सारी जमात जे ला मदीने वाले साईं जी सारी उम्मत जे ला तव्हां हिते दुआ घुरजो ही फ़कीर वरी उते सोने जी दर ते तव्हां जे ला दुआ घुर इन जे करे रमज़ान में फ़कीर मौजूद कोन हूंदो ऐं इंशाअल्लाह शव्वाल जी 24 ते वरी कचहरी थींदी समझो था महीने जो वक़फ़ो थी वेंदो पर इंशाअल्लाह वरी ख़ैरात वठी मोटबो समझो था अल्लाह ताला जल्ल शानु शाल असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए ॿियो ऐलान थियो तव्हां जे अॻियां किताब सिरातुस सालिहीन किताब अची वियो आहे इहो वठो पढ़ो इन में पूरे रमज़ान जो कोर्स लिखियल था कीअं तव्हां रमज़ान जूं रातियूं गुज़ारींदो कीअं ॾींहं गुज़ारींदो इन किताब में लिखियल ऐं अजीब दुआऊं आहिनि इन में जेकी मदीने वारे साईं सेखारियूं दुनिया आख़िरत जे ख़ैर बरकत जूं विर्द वज़ीफ़ा मुश्किलातुनि जा कर्ज़ लाहिण जा परेशानियुनि जा माण्हू वीचारा वॾा परेशानियुनि में मुब्तला आहिनि उन्हनि जे लाइ मूं इहे चूंडे मदीने वारे साईं जूं हदीसूं गॾु कयूं आहिनि महबूब जेकी उम्मत जे लाइ दुआऊं तोहफ़ा सूखड़ियूं ॾिनियूं आहिनि उहे तव्हां जे लाइ गॾु करे इन किताब में लिखियूं आहिनि इंशाअल्लाह पढ़ंदो त तव्हांखे पाणे कल्ह लॻंदी रब करीम जल्ल शानु शाल असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए रब करीम शाल असां सभिनी खे मदीने वारे साईं जे दर जी हाज़िरी नसीब फरमाए आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।